SC Rising Ringui Got Talent Season 9 convenor. Ngasi Manipurda Thokiba Irang Mayam Sikalaga Koi Nungaide. Adubu Ringui Got Talent Highway not only entertainment, city profession career nurture Tauraga. Mayam Nahasing Bugramaina. Mainstream line the Gramina Lakan Serai Bigi. Talented labels in the platform Gramina higher and higher Gramina Serai Bigi. Asadas wine Togni, Adunangasi. Equai opening ceremony, closing ceremony, this way a call for peace in Manipur, Highway the but I quite solidarity message. Hear the words equai artists sing Mayamna. Sakte High see bis see quite Lakangai Highway, see quite what Nagini. Ringui Got Talent Season 9, Season 8 की winner सी Mr. Rubaru India की क्वाद grand finally this way कोई showcase तो करे बनी अदु की privilege opportunity this way कोई पी करे अदु का even Indian Got Talent की organizing committee सिंग नसो कोई ये two drops RGD की committee सी द phone सी तब तक न तौरक करे बनी मणिपुर द याम talented लेबा याम नहासिंग youth में याम लेइरे कोई सोई न कोई audition लग सके हाई बसी Indian Got Talent की organizing committee mayam si asing badi Manipur da lagdaga Indian Got Talent season 10 की audition si Manipur da lokat kini haina koi loina maksem saram grabani adubu unfortunately irang kina maram moiraga moisu lakpa ki dna lakpa ngamdre aduna matangda koi soidna si kumsi bukhat ningai si Indian Got Talent achaw we da matang Kakat Ningai Habi Shui Koi Torang Tozeri. Aduna Manibugi youths Mayambo Aina Haining Madi Koi Sigumba Lansina Koi Ugning Handava Yade Wake up Ekoi be strong Ko Ekoi profession land Tabu mission land dogni Sishu Abad of Wani Ekoi be proficiency Nam Silaga Labor Yade and Ekoi Isa Isagi Ahebu Isa Isagi proficiency de Koi respect on Adaga Manibusi Tuna Yam Sandi Oiva Aduga Manibusi Yam Afaba Manibudo Amuga Hansi Ningai Habisi Ringui Got Talent Season 9 Si Pangtok Pushina Manibusi Bis Oiva Sandi Oiva State Ama Waishinu Ibisi Wish Thousand English. Shinsi Infada Sanabadida Uprodas Mine Pangtok Pigini. Ikoi page YouTube Instagram the show koi official notice page agini adu event opening ceremony grand ceremony grand finally na di Ringui village adu crown da dum tawsa agini date na 4 March 4 ka 5 ta